In reset ni Apo Quest, ni promulgation na ingana si February 10, dapat awan ni Posato ni former Mayor Marinette, iso nga di kayat da agad adda iso na nga presente tapno itikas na agad mangignano ana DJ desisyon nga yat nagtipos kato so nga poreno in peteng ni tatay nga mabalin na tangag tuloy kumat promulgation dapat adamat valid nga excuse na na hospital nga rot iso na ngayon mahamot nga pinatigan ni Apo Juez isang po na nga in-reset na iti promulgation no February 10. Ada iti out of town or tisona ket isujeti nakapasamakan DJ matingarik na isong na hospital. Nabayag ka din nga na hospitalan, attorney? Idilaeng kalmansa hospital agwata anamat nga expectarin siyempre anamat isong nga napan nag-out of town ang sipot tawa met ti mariknanan nga media dat sadyay bigla met nga nagngatot ti blood pressure na ken DJ diabetes namin na uncontrolled ngamin DJ blood sugar na iso na naglusgoy sa iso nga kay hospital kanamot nga ninamdama nga kasi di mapasamak iso nga takayat na kumamatag parang na talaga. So kaanon to man iti sumaro na, attorney? Iti February 10 iti lawas. Para kada kayo, attorney, anat patapatay. Well, your guess is as wild as mine. We are expecting we are hoping for the best. Although we expect the worst lang tama na. We are running scared. But we are hopeful that we will be able to handle this serious challenge on air liberty.